Voin hi kimchang ni som ni lepan ni July ni som Sunday ania Rainbow Mizo Channel thir tu jong song te chibai kan buk le theu a cheu former Japan Prime Minister Shinzo Abe thina chungchanga khovel ramrang thrang throi tu ten o an chu mek jela heti mek lai hian India chuan China laka har sandalian tak mai an tok le ta ni ti an puang jara hetianga thil a thlen hun hi jun tha cholkar to berkha ania ani tak ero hiju India sarkar hian apung jar lo thung ani Ukraine indona rap thak tak mai Russia in a cho chuwangin har satna an tok chomeka chutiang boruak chetak mai khovelin aton chomek lai chuan Chinese Air Force ta chuan Eastern Ladakh sector chunga India le China kanin rina line of actual control bulloka China chuan aircraft aron tholu tirani ti India hian apuang jara tuna China aircraft te anron tholu na munnia India in asoi hi friction point tia ansoi thin Eastern Ladakh sector chunga po China nen aninep wanglai po boruak asausan na mun berkha ania New Delhi chuan thuchu ansiam danin June cholkar to berakhan Chinese Air Force statue Eastern Ladakh sectora line of actual control bullok friction point nai vai takmaya an aircraft te ron tholu tirin an ron thlok kwala hei wang hian Ladahk Stand-off thar chu athleng le tani tin Free Press Journal chuan an reporta NDTV in report an pek dan chuan hetianga Eastern Ladakh Stand-off alawam le tak na chan hi China People Liberation Army te chuan an fighter jet te chu line of actual control bulloka ron thlotirin ama po engtik lai po boruak asausan na mun Eastern Ladakh friction point bulloka te aron thoka India le China kanin rina line of actual control hi ron cross lo masala China People Liberation Army Air Force te chuan hetianga fighter aircraft aron tholu tirawang hian line of actual control dan omjong chu bo chiain Chinese fighter jet hian indona tana manchi ralthuam chikrang a combat ta chu famkim takin ain thuama Eastern Ladakh boruak chu aso sang ta hleni ti in han report ani NDTV hian han report jeldan chuan Indian Air Force ta chuan rang takin chanlet na an pengala Indian Air Force ten atul thut khuna an man mai thai tura ruam man na an lo siam sale in kai khroina dan an lo jamsa standard operating procedure chu kalpui ngal ania Indian Army tele Air Force ta chuan van boruak lam ven himna turin radar system chikrang ta chu China le India in rina line of actual control bulloka hian an thon lut zui ve ngal ani The New Indian Express in report an pek dan chuan hetianga China People Liberation Army Air Force 10 an fighter aircraft te friction point bullok Eastern Ladakh bula anron tholu tirhun hi jinglam darli hani thu han reporta line of actual control nai vai taka hian India radar system ta chu da aningai lowa achan chu line of actual control hian dan mumal taka jam ania kan Chanchin thara po hian kanron soilang photo thina line of actual control atanga kilometer ni India lam site le China lam site hian sipai ten malak na thar engma an nei remti anilowa silai ka pu remti anilo boka heibaka hian fighter jet tele indona manro chi rang ta chu line of actual control le lam kilometer ni huam chunga hian da remti anilo shrim bok ani mase China People Liberation Army te hian jingkar ma takmaya darli vela an fighter aircraft chu anron tholu tirta hei hian line of actual controller dan chu abo chiani tin Indian Army ta chuan India radar system thatak tak mai ta chu deploy in hathon lut ve ngal ani ti chuan tundin huna chuan China le India hian line of actual controller dan chu an bo cheve ve ta mase dan bo chema sajok tu China People Liberation Army Air Force ta hian line of actual controller China site lampanga van boruak lama military exercise an nai thu an soya an fighter aircraft pakhat thi tipal thil thua line of actual control bulnaya hian aron thlok pal ni in an soya mase ANI in an report dan chuan rang takin India chu bai mai thai ani zia chiang takin hei hian atilanga hebaka hian India radar system tele air defense system chi rang ta chu line of actual control dungzui hian install ngal vek ania
heng te hian chiang taka an hule an nem he chu airspace violation hanti mai van bo ruaka dan bo chetna chu athleng nge yani ti an nem heta hei wang hian India Defence Ministry chuan thu chu siamin Indian Air Force te chu standard operating procedure chu kengko ngal turin hriat tirna an pea he thupek bozui hian Indian Air Force te chuan India ramle India leilung khoilai munpo venghim turin Indian Air Force te chuan line of actual control dungzui hian in do mai in pain in buatsaihna an kalpui zui ngal bok ane he thil thleng chungchang hi India sarkar hian apongzar har lea China People Liberation Army te point an pongzar lemlo boka mase thakalta thatop lampang cholkar to bera thil thleng kha ani wangin hunrei tak chu alarial lowa Indian Air Force tele Indian Army te ralbai tura anin pe felvek nuwa he thu hi India chuan apongzar ta chau ane India media lian tak mai daily news and analysis DNA report an pek dan chuan China People Liberation Army Air Force te hian India leilung bulloka line of actual control dungzuya an aircraft te ralthuam famkim nena anron tholu tir ringot hi thil thleng hanilawa India security tana laom takmain line of actual control ralelam China side lama China People Liberation Army te chuan military exercise annaya China in ralthuam laom tak mai anei tele fighter jet anei that berber te chu military exercise annei na hian phawchua anni in anchevel na sahlea China hian air defense system annei zongjong deuh tho chu achikimin hanron buna air defense system andan hem emawang hian air defense weaponry ti in India media te chuan han report loma ralthuam hi anda nem lebaka air defense system annei chi hrang te chu anda chikim hleni in alangani DNA hian han report danin China hian air defense system anei zinga achuan vorber chu Russia kuchuak S-400 air defense system te ania eastern Ladakh sector border area S-400 air defense system hi China chuan anron bunani tin han report bok India media hrang tele expert ten report an pek dan chuan China People Liberation Army te hian eastern Ladakh hian beipui thlakin India hi anron run le don nia anrin thu ansoya hetianga border naivai takmaya military exercise satlia mainilo exercise liam tham takmai an hoi hotta hi India tan chuan mudmo narmo nai chi hanita eastern Ladakh le achevel India territory ronrun tur hian China People Liberation Army te hi anin peileti hei hian chiang takin atilangani antibok ANI in han report dan chuan S-400 air defense system te hi eastern Ladakh sector border bulloka anron dabaka hian China fighter jet te hi military exercise annei na hian an thanem lea India le China hunrei tak chung anin epa eastern Ladakh le tankon sovela te inep na lian tham tak mai China People Liberation Army tele Indian Army te inkara athen hunlai kumsang ni somnia stand-off angchia khan tuna hian stand-off lian tham tak chu thleng thai mai din huna ading meka khati hunlai khan China chuan Indian territory bulloka an airfield major airfield tia an soitrin hotan airfield le gargunsa airfield te chu upgrade in Indona athen thut po China People Liberation Army Air Force te hian anman mai thai turin buatsaihna pei felvek aloni towa heng airfield ate hian Chinese fighter jet te chu tam tham tak mai anron chhapluta hei baka hian India tan chuan ngai thatlo na lian tak thlen thai tu tur China hian anron da tela chu unmanned aircraft tia an soitrin mikringin an khal ngai lo aircraft lom tak mai ania hotan airbase le gargunsa airbase satang te hian heng aircraft mikring khal ngai lo chi te hi control in India leilunga andu tokin anron chet tir thaidon ni in an soibok ANI chuan he thil thleng chungchang han report zui zelna chuan India official ta chuan an soidanin kumsang ni somnia China side le India side ta Indian Army tele China People Liberation Army te inti buaina muntam takle voitam tak achokang chia khan tuntruma po hian chok mai thai din huna ading meka ma se khatiang anga face of physical fight antiang chi kha athleng leni chuan kumsang ni somnia India le China standoff ai khan tuntruma anin buatsaihna hi laom tak ania India tan po in bainarap thak tak atling dona
India in tlang chungzola position thatak tak mai anei na bullok loka China aircraft ta chu ron choblu vek anitoa mashe heng China fighter jet te lodang chatur hian Indian Air Force ta chuan ma anla zui ngala line of actual control tungtluana abik takin eastern Ladakh le ache vela te India fighter jet thachungchong tak tak ta chu dalu vek anitoni tin han report bok India media te hian ongoing tin hanla soideu veka India le China in kara stand-off in muthiam lo na le in nokton na kumsang ni somni ngaithla athlena tangkhan tun thleng hian sipai te in nekton na le inep na stand-off hi ala omrenga tuna China in marun lak tharle na hi he stand-off visual tu tur hi ani antibok NDTV in report anpek chun jom dan chuan Indian Army te le Air Force ta chu nataka kumsang ni somnia anin norton nuwa khan chakzokin siam ania line of actual control dungzui hian Indian Air Force tele army ta chu ralthuam thatak tak nena thuamin englai point dareng ania hei hi India chuan China People Liberation Army te hian air strike po ron neisela Indian Army te hian olsam takin anlo dang chat thai tura angaya mashe Indian Army te omna hi line of actual control atranga ahlatema wangle China People Liberation Army te hi line of actual control atranga naivai taka anom boxi wangin China hi wanbo ruak lama lian tham taka aron chathutani chuan India hian adang chatmanin arin omlawani tiin han reporta achan chu rampani India le China te hian in remna an siama sipai te in nukdok turin thutlukna an siama heiba ka hian status quo India in abai sei chu China hian pomve angin line of actual control atranga lataka an sipai ta chu munthen khata trangin an nukdoka hein remna hi India chuan azom hatul ta ka wangin line of actual control atranga naivai taka hian sipai le ralthuam ta chu da thei anilawa mashe China People Liberation Army tero hi chu munthen khata ngaithla thiam ani wangin in hudona kalpui hun lai po khan heng China People Liberation Army Eastern Ladakh le Pangonso Lake bulvela om ta chu tunthleng hian thiar chu anlanilawa in hudona han kalpui velo wangin heng hunatang hian olsam takin China chuan aron bei thei renga amade atang to khan India chu anung tolzoka atang renga tuna po hian China in amma a danlo anga India rambung thren pakhat alolak to Ladakh sector chunga hian China People Liberation Army ta chuan tran mun an kho boka ti chuan heng an sipai an dana hmuna ta hian facilities chihrang ta chu China hian asiam tharta China hian line of actual control le ache vela ralthuam athon lu to zongjong jinga po ralthuam thon lu na lianber ta jinga mi large scale deployment hanti chu tuna hian hakalpui meka Ladakh sector hian infrastructure chihrang abik takin in kalpona kongpui ta chu nasa takin China chuan an developa China People Liberation Army frontliner om ta chu olsam taka an kalpoa tanpui na le support an pek ngal jungjung thaina turin heng major way anti kongpui lian tak tak mai ta hi China hian Ladakh sector hian asiam thur sung to boka hetiang hian India border naivai taka China chuan malamekani antia mashe Indian Army Northern Command atanga thuchua an siam dan chuan Ladakh sector Indian Army ta chu olsam taka anche chua jungjung thaina turle fire power te manpower te olsam takle chak taka man hani thaina turin Indian Army ta chu thuam chak ania China People Liberation Army te aya Indian Army te hian frontline an thlen masak thaina turin kongpui tam tak India chuan asiamani tin thuchua an siam boka heiba ka hian an thuchua hian China side lamatrangin nekna kanto kani chuan chungjong dang chatur chuan Indian Army tele Indian Air Force te tran mun chu athatokin ahim to kani antibok heiba ka hian India Western Air Command in thuchua an siam dan chuan Indian Air Force te side lama hian China People Liberation Army te anlo dan cha thaina turle an beina turatana major assets tia ansoi antana thiltrangkai tak tur ta chu siam zovek anitoa tuna hian Indian Army ta chu inral ringrangin inbun fel anitoa hengjinga hian Indian Air Force ten anral thuamatana anlak luthar Rafale fighter combat jet ta chu
Eastern Ladakh le ache vela hian China People Liberation Army te hi anron chet thut po noi chimit vek tur le China ram chung thlenga van bouro ka tranga bei thai turin in ready salvakin ta an nei tin an puang jar bok ma se hetiang tak hian Indian Western Air Command tele Northern Command te hian him tak angin thu chua hi siam ma sela tuntruma Chinese aircraft line of actual control bullok Eastern Ladakh ka friction point atranga nai vai taka ron thlawk hi India ralthuam tele India Defense System 10 anlo mu anilawa Indian Army duty line 10 anlo mu ania hewang hian China People Liberation Army te hi van bouro ka ron thok thut ta sela India Air Defense System te hian rang takin anman thaidon lawa India Air Defense System te hi tuna anron da tharna mun aya nai vai zo ka hian lada lu le ani lo chuan rang takin China fighter aircraft te hi anron thlok ani ti hi an humai thaidon lawa chu IAF Indian Air Force tetan hian harsatna lian tak atling don ani antia India Air Defense System tele radar system te hian rang takin muni sela chuan tuna India in fighter jet thatak tak mai handa te hi rang takin frontline na anron thlengman tur ania ma se India radar system tele Air Defense System te hi line of actual control atranga anda hlate mawangin China People Liberation Army Air Force 10 and fighter aircraft India leilung bulloka anron thlotir hi mixingin anlo muchau maya hei hian Indian Army officer bang to tele experience nga to tak tak tengai ati thalo ani NDTV in voin lama update anei dan chuan China People Liberation Army tele Indian Army te hi eyeball to eyeball tia ansoi thin mitlonga in mu phak leka nai vai taka aninep meka hetianga aninep mek na mun hi Ladakh sectora Chinese aircraft ron thlolu na bulloka khan hania NDTV hian an report zeldan chuan line of actual controller dan then khat te hi lelam China le India hian pomlo anei veve a chumi mun line of actual control atana an pomlo veve Eastern Ladakh sectora hian Indian Army tele China People Liberation Army te inebna boruak chu aso sang ta lebok ane NDTV chuan hetianga thil athlenna chan chu country om China Communist Sarkar hian policy pakhat anaya chu zoya malampan anaya creeping forward tia ansoi hian policy wang hian anthen om ram tam takte boundary chu kanin anram chunga anlo rin lut toa hetianga anthen om ram sang telaka antiang che hian India laka hian chet anron tumta angai thayani tin an report bok ti chuan voin lama thuthar bara chuan Eastern Ladakh mai baka hian helai bulvela line of actual control dungjui hian boruak aso sang to hlea Indian Army te chu anron in choblu bel rup boka ralthuam chi hrang te India chuan athon lut boka China People Liberation Army te point military exercise an nei chu warzokin an kalpui chomek bok ane hetianga Chinese sipai tele Indian Army te aninep na boruak aso san le takawang hian China Foreign Ministry thupuang tu Zholi Jian chuan kanrambung than chunga military exercise kan naya chu India hian angai mo hlea line of actual control le ache vela dan bo chiain Indian Army tele ralthuam ta chu India chuan aron chobluta hei hian chiang taka ayan tir chu kan military exercise si India hian angai mo nilawin Beijing nena inram na kongzo hi New Delhi chuan hadu lawani atia chuwang chuan tuna hian North Bank of Pangon Lake le South Bank of Pangon Lake te Eastern Ladakh le ache vela te hian engthil po thlengthai din huna kanding le ta he boruak hi apok keni chuan tunma zonga kanin nek boina ai khan arab thakin anasadonani ati hetianga India le China inkara boruak thar haum le mek lai le Ukraine ramchunga indonarab thak tak athlen lai te British Prime Minister atlak tak dan tele former Japan Prime Minister Shinzo Abe kalum ani chungchang ate France ramchunga politics mumal lo taka ain lumle mek dan te hi hanthlir chuan Khovela analyst thiam tak ten anrin dan hansoi chuana chuan tuna hian khovel chuan turning point in her danglam na mun chu athlengta Khovela democracy ramro pui tak te chu dictatorship noichinga autocracy kaltumin anin buat saya boruak ain lumlet meka
he boruak ron ti sanga ron vai vung tu berchu autocracy kalpui mek tu Russia hi anni antia ram pakhat hroi tuluin thunei na sang tak apum moma Russia ang chein anram ro rel na in sangten an thutluk na chuan omzia anei lo hun hi athleng trepa chutianga mi pakhatin ram pakhat chunga thunei na sang tak tak nei tura khovel ain lumle mek awang hian kan khovel din mun hi ader thongin mi pakhat thinrim thut na wangin khovela hian in do pui rap thak tak chuak thai din muna kan ting chhotan me kane antibok tunlai khovel kan thlir chuan hetiang hi thilkal dan hania khovelin hetiang hun atong mek chungchanga hian enge in ngai dan ti te hriat achak om hlea thlir tu ten comment lama in ngai dan te lo sai thau turin kan som chau ane ole khati zong kha tuntumatana video kan buat sai thai te hania Rainbow Mizo Channel hian Chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia